bismillah mon ko toli ka plateau Jama TV ɗo ko siɗɗo mon on Alpha Bari hewti ka plateau ɗo ani mango keso mo direction Jama TV on initie ara mi wi on ko bismillah ko toli nokku kala ka wawɗo men darirde ko émission keso mo direction Jama TV on initie wiyeteɗo Jama Sport. Jama Sport ko émission mo nanɗa hoorema ko émission yewtowo fi sport fi actualité sportive ko fewndi ko communauté on fewndidi walla actualité sportive nationale locale et internationale. Donc aray hande noon ka fuɗɗorde émission men ɗo hiɗen mari invité ɓe ara émission on o yewtaymo e waɗay invitation ka plateau ji kippuɓe sport entraîneur ɓe dirigeant ɓe évoluer et domaine sport en particulier football. Donc émission on kadi o cippoto ka terrain on dara ko honno woni actualité ji fewndidi o wawa débattude wonɓe évoluer on domaine ɗo. Hande noon hiɗen mari invité ɓe men ɗo ko wonɓe évoluer on domaine ɗon hiɓe tawa e mojobere wiyetede ICOMA international. Donc aray en yewtida e maɓɓe ko honno fewndi ko tawata no yewiti activité ji sport ko ɓe jokki. Donc ɗum ko homɓe wonta ɓen ko chargé à l'organisation ICOMA international on ɗum ko monsieur Thierno Sy e Mohamed Dieng chargé au sport président tournoi ICOMA international. Haray assalamu aleykum wa rahmatullah monsieur Thierno men hiwri ko men landige siɗon e jaam. Wa aleykum assalam wa rahmatullah monsieur Bari haray men hiwritike on aray ko indeden ko Thierno Ahmadou Sy yaɗo e sous préfecture Madina Wora aray wonɗo membre o ICOMA international aray monsieur Bari men hiwritike aray men hiwrike kadi Jama téléspectateur wonɓe darde ɓen fof aray fof no hiwra nokku kala e kaɓe woniri ɓe fof maɓe. Bismillah aray en yaha wonirɓe sengo men nano ɗo ɗum ko monsieur Mohamed Dieng président tournoi on chargé au sport ICOMA international. Monsieur Dieng assalamu aleykum wa rahmatullah. Aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh monsieur Bari. Je m'appelle Mohamed Dieng, président fédération ICOMA international. Micro wala pour hewta ɗo pour hiwragol jamma on fof weltano kadi monsieur Bari ɗo ɓe tawata ko kamɓe ko sabu maɓɓe waɗi amen hewti ɗo hannde aray ko salmingol téléspectateur ɓe ɓen fof e téléspectatrice pour jamma on fof yo anndu andama hoorema ko ara ɗo ko pour weltanogol kadi jamma wonɓe en suivre ɓen fof travers jooɗiɓe nder Sénégal ɗo fof travers partout dans le monde aray ko ɗum ɗon men ari ɗo pour yewtugol jamma on ko wallu sport kamen hikkori ɗon inchallah. Bismillah monsieur Mohamed Dieng haray ko ono woni chargé au sport ICOMA international haray en fuɗɗoto yewtereji ɗin daren ko honno waweten ɗi développirde andino men ko honno fewndi ko honno woni garal mon ɗo hande haray ko hatti kon alane men ko no woni homɓe. Vraiment menen ko menen woni président fédération football ICOMA taw ɗon o tournoi mo jamma on fof woni nanude ICOMA international ko menen organise mo depuis men organise mo kadi meɗen jokki e piiji ɗin ko tawata andama hoorema côté ji ɗin fof no dogude alay o wattu ka wonɗen ɗo gonko wiyete kon meɗen mari sa andama hoorema quart de finale jour e dimanche aroɗo on terrain Idrissa Fall ɗum woni Liberté 6 Kande Clair. Bismillah monsieur Dieng haray min arta ɗo e monsieur Thierno Sy. Monsieur Thierno Sy ko ono woni chargé à l'organisation ka ICOMA international haray wawe men haalande ko hono woni homɓe monsieur Thierno Sy woni kañum woni hombo ka organisation ton. Bon haray en tant que monsieur Sy haray ko mi woni chargé d'organisation ka équipe honno ka association ICOMA international haray ko menen halfina salno ɗum ka organisation haray noon organisation on e na ko yowiti e sport tum e min waɗa e fof min waɗa e
hono janginji men organise ɗum min organise événement ji goɗɗi e goɗɗi kono haray fewndo moment ɗo ko ka sport men woni taw meɗen fokkintini tournoi haray on tournoi noon o fokkutuduno e 28 équipe bismillah en hewtay ɗon on tuma haray min yilto e monsieur Mohamed Dieng ɗo président tournoi on haray monsieur Mohamed Dieng haray ko honno wonirɗon président chargé à l'organisation président chargé au sport ɓay miɗo andi haray ICOMA on no mari bureau no organise haray ko honno wonirɗon président organisation président chargé au sport ha ɓe halfini on saldu mana laamagol organise ɓe ɓen fof. Vraiment haray ko c'est une bonne question haray ɗum ɗon ko tawa andama hoorema ko 4 sous-préfecture on suuɓi on tigui inni on tigui wonan en yeeso ɗo par ce que aduna ɗo kañum ko laamu walla ngo ndun heɗo ɗo ko jama wowma suɓade inna ya wono ɗo pour wona antu wawi wona mintu wawi wona gandal wona ngari on tigui ko tawde jama on tun no mari confiance e on tigui ɓe tañƴini kesi mi wonanima yeeso o feno ɗo no gasa woday ko sotti ko sabu ɗum ɗon non mana ɓe suɓike on ɓe hoolike on ɓe halfini on ardagol organisation on fof mana laamagol wona président organisation on fof haray ko non woniri haray ko tinduɗen ɗo kon ko fiɗin ɗon programme ji ɓe ƴetti on tigui ɓe inni mi wonan men président fédération ICOMA international on ko ɗum woni association ICOMA international e ko confiance par ce que ɓen avis de confiance ko dette nam goɗɗo hoolikema gon koyte kon koya wakkilo hay sa wata wadde 99% joni tamo confiance ko jonnuma kon haray on est là pour tout le monde na fi ICOMA on ɗum kadi travers fi min komi watta roy kay ko football déjà on est là pour tout le monde parce que so yi ɗum ɗo depuis fayda depuis rowani e mi continue ɗum ɗo en continue à travers foot joni men sens cette fois-ci ara men asima responsabilité jamen dans tous les côtés inchallah ha jamma on fof kadi tawa bismillah merci ara en nani en artay kadi e fin sutugol seeɗa donc en rukoto e chargé à l'organisation on ɗo monsieur Thierno haray ko en humpitike neeɓi ko fuɗɗi ɗon seeɗa o compétition ɗo haray ko équipe ji jelu wonno ko fokkituduɗon e muɗum ka organisation ton haray on yehino ha honto hiɗon fewndi honto fewɗo nini ka e nder compétition o haray humpite jama on téléspectateur wonɓe e ndaruɓe ɓen walla jamaji ɗin fof ber wonɓe darde ko honto tournoi on fewndi ko honno fuɗɗorno ɗon ko équipe ji jelu fuɗɗino e jelu yiltike heddike jelu ha ɗon fewndi fewndo honto nini e nder compétition o naam monsieur Barry haray telen ko landi ɗon ɗon kon e haray tournoi on ko wonno ko composant ko 28 équipe haray e nder on 28 équipe itti ouverture o waɗi adde ha hande ka fewndi ɗo hande mi sikki tun haray ko le 24 4e mois 2025 haray tournoi on diri tawa à peu près 6 mois haray e nder ɗum ɗon e nder 28 équipe on haray yafe se a ruttoɗen ɗo mana tournoi o diri à peu près 6 mois haray on wawa fensitande jama on fi honnum o diri 6 mois ɓay jama on gayna humpitade ɓuyi e on andina jama on ko journée ji jelu joto mana ko on joy ko jour goto e nder semaine on na walla ko honnum pour yo jama on ando fi honnum woni 6 mois merci haray ko honno waɗi ha si tournoi on diri hedde 6 mois tawi o gasal taw hiɗen andi ɗo e koyen étranger ɓe ɓuuri hewde ɗo e kippuɓe ɓen fi ko yowiti e on organisation ɗon e équipe ji ɗin kadi fof haray ko en jouray woni haray e nder ɗum ɗon ko par dimanche waweten joude fi jama wawa notade toon ɓay haray ko ɗon jama heɓata fajo seeɗa fi wawgol fowtagol ko ɗon ɓe ƴettata ɗin tanji mabɓe ɗon ɓe wawa notade on ballon haray ko ɗum waɗi ko par dimanche woni ko jouete nam mana ko par dimanche tout jouete ko match ji jelu kadi jouata dimanche kala bon haray dimanche kala sino jouede ko 2 match jouata 2 match jouata bismillah fuɗoto 15 heures ɓe joua ha 19 heures ko ɗon 2 match on jouata
inchallah mana pour yo jama o gayno faltanade haray e nder 28 équipe on ko chaque dimanche toujours te ɓay jama on tanji ɗin ko dimanche o woodi ko 2 équipes par dimanche ko ɗum waɗi tournoi on diri ha o tan ɗo fof nam haray continuer ko ta explication jama on anda e nder 28 équipe on ko honto fewnda ko jeelo heddi ko honto fewndi ɗen bon aray e nder 28 équipe on aray nder premier tour ji ɗi lannuno e honno 14 yilti no heddi 14 e nder ɓe yiltiɓe ɗon daarita ɗon équipe ɗiɗi ɗi andanta hoorema e no mérite no feƴƴugol kamɓe poyenji mum woni yeeso seeɗa par rapport e heddiɓe ɓen ɓen ƴettita watta e 14 o woni 16 haray ko ɓe woni joude e 8e de finale on haray e nder ɗum ɗon ɓen kadi jouyi ha ka fewdiɗo ni ko quart de finale o woni ko saati fuɗɗagol e o dimanche arowo ɗo inchallah nam bisimilla mana si tawi mi faami moƴƴi haray e nder 28 équipe on ko 14 qualifiino directement ɗiɗo feƴƴi par meilleur 3e woni 16 équipe merci jouɗon 8e de finale ji ɗi lanni joni ko quart de finale wona yehede muɗum merci aray quart de finale ji ɗin ko honde woni fuɗɗade ko homɓe woni ko fottata kadi bon haray quart de finale ji ɗin ko woni e fuɗɗade ko dimanche arowo ɗo mi tañini tun simi fa yaali wona e le 28 le 27 4e mois 2025 on haray ɗum kadi waɗa e honto camp de Clerc honto ɗo woni ko liberté 6 ɓe stade on stade Idrissa Fall merci haray ko ɗo woni ko fof no andi ko wiyete ko terrain camp Leclerc voilà ɗum ko liberté 6 woni ko camp militaire maɓɓe haray ko ɗon ko homɓe woni ko fottata toon nde ñande match ji jeli woodi bon haray nde ñande kadi ko 2 mars woodi 2 mars ji jani dey woni fottude nde ñande fi honum ko 4 superfecture waɗi o tournoi haray noon ko woni fottude ko quart de finale ɗo ko superfecture ji ɗiɗi populaire ji no woni homɓe Madina Wora e Lebekeren haray ko équipe uji Madina Wora e équipe ji Lebekeren woni e fottude ɗum ko e nder honto ko Mali o walla ɗum ko nder Mali ɓe ɓurɓe ɓen inna Mali yembere haray noon no wiyo kadi ni Mali Wora par ce que Wora joni na Wora hanki woni Wora hande inchallah bisimilla joni haray ko wiɗon ko masji ɗiɗi woodi nde ñande ko homɓe fottata ka première heure ko homɓe fottata deuxième heure bon haray première heure on ko équipe blessé no jeeya e nder Lebekeren ko équipe blessé B parce que blessé waɗanno équipe ɗiɗi nder ɗon ka nder compétition haray ko équipe maɓɓe B on woni fottude e équipe Madina Wora n'est-ce pas équipe Madina Wora ko honno équipe Madina Wora Touza pardon ko 2 équipe Lebekere woni fottude manam ko 2 équipe ji Lebekere woni fottude merci ko ɗon noon andata ko derby ko blessé B contre Touza A ɓen ɗon fof ko e nder sous-préfecture Lebekere ɓen ɗon fopp ko nder sous-préfecture Lebekere woni ko jeeya merci ko derby woni ɗon deuxième heure noon ko ɗo woni machine jano on fi honnum ko ka président association on jeeyaɗon e ka président sport on jeeyaɗon ko ɓe woni e fottude haray noon équipe jiɗi no inne honno ko ASC Bakoni e ASC Korowe B andi Korowe kadi waɗno équipe ɗiɗi par ce que kamɓe ɓe joueur maɓɓe no heewi quoi ɓe waɗno équipe ɗiɗi haray ko Korowe B fottata ASC Bakoni ɗum wonta deuxième heure ɓe wonta deuxième heure ko on ɗon match wiɗon ko match habbaɗo n'est ce pas on ɗon match woɓɓe iway hay Kaolack ara fi dargol on match ɗon par ce que enen Guinéen on hiɗen andi hiɗe yiɗi sport on surtout ɓe Mali ɓen haray no jarani jama on argol tawde e hunde nden inchallah haray ko match mornaɗo woni manam haray nde ñande ɗon match deuxième heure wata hay goto tardumo walla wata tultumo sakko tarda manam wata tardu sakko tulta haray ko no wiyotata goto jaɓo sifanede yon tigui innu mi tawano ko ni yaari par ce que non seulement yimɓe ɓen ɗuuɗay te kadi ko on tigui daara e balol labaɗo bisimilla ɗo ko grande équipe ji woni fottude bisimilla joni e ruttoto ɗo e président Mohamed Dieng ko kamɓe woni ko halfina sport on
jonno kamɓe woni président mana chargé à l'organisation o mana haray monsieur Dieng haray ko relation hombo marɗon onon e président e chargé à l'organisation o mana mo ardin ɗon organisation on ko relation ji honɗi marɗon hakkudeji mon ka organisation ton. Vraiment haray c'est une bonne question. Organisation on ɗo ko tawata ko organisation mo tawata miɗo mari confiance e makko relation kadi ko relation amitié woni entre amen sincérité woni hakkude amen ko tawata je suis très fier d'être là aujourd'hui ko tawata miɗo weltani kadi joganiɗo men wallu commission d'organisation o monsieur Thierno Sy à part ça ko depuis rowani ko mene woni gollude ka commission ton mais ko neɗɗo mo tawata kadi gonko ete kon jama on fof jama maali on fof no dowa weltorde jama lagine on fof no dowa weltorde sa heeɓi neɗɗo mo tawata no wawi organise de siga o événement mo tawata ko événement jano par ce que ñiwi événement jalo rowane en addi ko ɓurɗo événement jano rowane hikka on ko ɓurɗo moƴƴinaɗo rowane on ko o ɓurɗo o wonɗo hikka ɗo ɓuuri wonɗo rowane on kono ça fait dire jama no dowama weltanade encourage mo par ce que ko biji ɗi tawata wona wonɗi facile comme bonjour mais vraiment aray min on miɗo weltori télé gosengo ɗon min ala ngakkereji hakkude amen yimɓe noon siɓe wondi gonga ko wiyete kon piwoysaji yana hakkude maɓɓe mais déjà ɗum ɗon ko détail ji ɗi tawata koko mi wawi kadi gérude. Bismillah no woniri monsieur Dieng haray miɗo andi ɓayde wonno ko organisation wonɗon hiɗo mari ɓe waɗon compte rendu donc e nder golle ko watton ko homɓe watton compte rendu onon? Non minen gollen si min golli tournoi on si dogui ha tournoi on woɗɗike miɗen wowi yawde min nodda jama président Mojobere nden e vice président makko on vice président makko ɓen ɗiɗo e sage ɓen fof mana bureau exécutif organisation o no mari bureau exécutif eyo mari bureau exécutif mo tawata minen kasi min golli ko ɗon mi yata mi waɗa compte rendu pour jama on fof yo andu gonga ko wiyete kon e organisation o no rewi lawol e hara ko ɓen noon kadi min besodirta si min gayni ko ɗon ɓen noon mi yata min hollita ko on min golli manam haray ko ɗon ko ɗo woni ka lawlete ɗon ko a manam haray ko ɗon compte rendu watte onon kadi mana ko ton composé ton ko a manam ko ɗon mi woni bismillah joni en arta e monsieur Thierno Sy ɗo o wi e dimanche arowo inchallah haray nde ñande ko fuɗɗitagol mana ko quart de final watton haray e nder koko watton e nder ɗe golleji ɗi watton ɗo haray ko noon halfina yawgol 10 o président chargé au sport on o ɗaɓɓanoyomo terrain ji ɗaɓɓanoyomo organisation on manam haray si tawi mi faami ko noon ɗaɓɓata stade ko noon régulta fi kaji jama on mana organisation on to yimɓe ɓen ko ɓeɗo e ɓeɗo wonta ɗo ko noon moƴƴinta règlement intérieur ko noon moƴƴinta licence ji huno équipe ji ɗin si tawi kadi ngakkereji waɗi toon mana woɓɓe wullitike ko haymo wullitete hewti noon président o mana ko caɗele honde heɓoton ton ila ka ɗaɓɓugol stade ji ha e organise ugol jama on ton ko nandi e mum e caɗele heɓoton ton haray honno ɗum woni feƴƴirde. Nam monsieur Barry haray mi arta e ɗum ɗon seeɗa haray hakkude amin Thierno Sy hakkude an monsieur Dieng chargé de sport on haray meɗen famodiri ɗon andi jama kan sino yaadude ko si moƴƴay ɓe famodiray haray ko yowiti e ɗaɓɓugol wano terrain ni mi wallidiray kamin tañƴini heɓoray o ɓe holla yo min yahu min yurnano e min daara si heɓoto si heɓike kadi min humpita ɓe heɓike haray si iwti e ɗum noon ko yowiti e fi affaire licence ko way wano mum haray ɗum kayen kadi koye ley konngol maɓɓe équipe organisation on no mari wawɓe fewnugol licence joguiɓe machine ji mum haray ɗum ɗon kayen kadi e manquiraka ɗum ɗon ka Mojobere toon inchallah haray équipe on kayen kadi no timmi surtout si hewti ko fijeteɗon haray meɗen woni équipe meɗen heewi toon haray no woodi wernayɓe jaɓɓoto yaaha werna no woodi renayɓe kañum kadi ɓen wernaɓe ɗon kañum kadi eko wawata ɓe okkorde kadi ndiyam ɓe yara eko wawi waɗin piiji ɗon foof haray équipe d' organisation no timmi e nder association on e nder organisation ICOMA international o bisimilla manam simi faami ɗo ko e ley konngol président on onon chargé à l' organisation wonɗo yewde mana chargé au sport mon on ko kanko
kamɓe woni on nelde yo waɗu ɗi golleji ɗon yo dartino si équipe ji ɗi no joude licence ji ɗi fof est ce que timmi est ce que gakkere o e ala ɓay si wullitama ko ha e maɓɓe wullitete donc wopata haray ɗon heɓude caɗele hoy ton e muɗum fi équipe ji wullitotoɗi match ji ɗin no feƴƴiri woɓɓe ñakkata porte réserve ko honno wonɗo waɗirde ɗi relation ji mon onon chargé à l'organisation on président on ko honno décision ji wonɗo ɗum ƴettirde haray est ce que on heeɓi en caɗele e mum seeɗa nam waɗi ko ɓeynata kon kala faalaɗo ko moƴƴi o heɓa hen caɗele wasata e kono kala faalaɗo kadi ko moƴƴi inchallah ko satti o sakkitora e hoyogol haray nden toɓɓere ɗon ko wana noon fandori e tawde haray nde fokkitano e no woodi kaydiji windanoɗi règlement intérieur waɗano haray e si plainte ji walla genre mum waɗi toon haray no mandina arrêté dartinde est ce que on wullitiɗo ɗon e mo mari gonga walla o ala gonga haray min heɓde sifa koye difficulté o seeɗa mais kono tout de même si min dartindike ka windanoɗon min heɓa solution min tawa kadi min wawi feƴƴude ara min haɓidale jamma bisimilla mi arta e nder toɓɓere ɗon monsieur Dieng wano hollirɗen ɗo ni caɗele ko heɓaton toon ko yowiti e woɓɓe ko wullitoto e moɗon haray koyo dartino règlement on est ce que ɓe toñaka donc honno ɗum woni feƴƴirde toon ɓaymiɗo andi ɗum wopata e football réserve waɗa e tun ɗi décision ji ɗi on ɗon ƴettude haray est ce que haray iɗon yawtude majji à travers e organisation o gandi football on kañum ɓe nayi wo kala mo siɗa sa cippiri e satta hunduko a liɓaymo ka ndondi sa liɓimo ka ndondi tun so immi ke ɗum tawimi wonde mande o innatami a liɓa allah ay piiji ɗin ko ɗum ɗo waɗi si règlement intérieur no gollirede par ce que on gandi équipe kañum si yeehi ha yani sagu a yaari ɗo 24 équipe no yeehi tournoi walla 28 équipe goto kala sagu mum mo équipe mo naɓi on koye ƴettu mais ñande tournoi on haala fi mum nde ñande Allah waɗi ƴettowo par ce que ko ɓeynata kon en non propos dédispose aray ko ɗum ɗo woni ɗon enen ko wawɗen gonkoyde kon ko miijade a miijoto ɗo sa dawi ko ɗum ɗo watta kono ko takkata ɗon ko si Allah jaaɓi par ce que fof koye junngo jomirawo woni haɗa ŋakkereji no heɓani nder toon seeɗa kono on cause par ce que nous sommes de responsabilité min ƴetta responsabilité jamen ɗin timmuɗi fino jama wawa yawtirde programme ji ɗi mais wawa kadi yawtinande jama programme ji ɗi gara koye hoore no moƴƴiri bisimilla ko noon tigui ɗon joni manam haray no woni feƴƴirde ni décision ji ɗi ƴettoton ɗi c'est sûr que iɗon tamƴini ɗi wawa yaltinde huwodiral ngal e golle ɗen ɓayde wonno honno yantela organisation ji men ɗin ko ɓuuri kon haray ɗi huwodire ɗen donc tañƴini ɗon on heɓata ŋakkereji e muɗum o wawa yaltude mum à travers communauté on tawa ɗon hejji e jama on e mum inchallah on andi hunde ko majorité on jokete ka majorité o yaari wo ko ɗo yarata par ce que so nani ko ɗum wasi ɓeyna vote e joni noon sa daari a tawi e majorité on ko ɗum ɗo fewti a daari a tawa gonga koyte ko hina gonga on ka waɗi andi gonga kay metta yide aray ko ɗum ɗon waɗi si min décision kala arɗo min daara e majorité on min daara kadi min daara e majorité on bien sûr mais min daara kadi gonga kan ka waɗi ɗon si min joniti gonga kan tum majorité on fof tawtay par ce que gonga ko wiyete kon ko gonga kan tum atti kañum kadi sakkitoto vraiment haray ko ɗum me woni e mum dès au début jusqu'à présent aray miɗen toɗi Allah subhanahu wa taala kadi yo ɓurtu fabade jamma on fof kala organisation mo fuɗɗiɗen ara en fuɗɗoraymo bisimillah rahmani rahim gayntoraymo alhamdulillah rabbil alamin no woniri joni manam en arta e seeɗa e fi koko ardi ɗon ɗo nde moƴo no organisation mo ardi ɗon fi muɗum ɗo c'est sûr que haray ɓayo wi ko moƴoɓere tippuɗon moƴoɓere nden haray no habbi manam recette ji e mum ko tawata wawa e gollitude communauté o wawa e gollirde manam ka sous préfecture ji nayi fotti ɓe wata fottude tun tawa ko ballon tun intéressé ɓe mana football on tun c'est sûr que ara ɓe habbi recette ji tañƴini ɗon on holliɗo waɗino organisation onon e ɓeɗo rowani manam ko hiɗo yaadude depuis neeɓi tañƴini ɗo recette ji ɗin hiɗen ɗi wawa yaade e communauté o mana communauté ji men wonɓe ka men toon ɓayray ɓe habbi est ce que nafoje no e mum koko wonɗo wadde organisation ballon jiɗo recette ji ɗin est ce que communauté men ono profite de mum seeɗa non vraiment haray wono rowani communauté ji ɗin profitno muɗum par ce que si min organise si jawdi heɓike jawdi ndin ko pour commune ji ɗin
association on pour 4 communes de l'ouest de Mali. Travers ko Madina Wora, Madina ko Wora, Lebekere, ko Gaya, Touza, ko Touba Bagadaji taw. Kono na ben non tuwoni Mali, mais en attendant mi tagnini ko ben non fuddor don quoi. Ko ben non tam men fuddori. Bismillah. Ko ngandi goddo ko sa wi godi si wi adidi. Aray ko den non tam men fuddori kono ko travers Mali fo ha wona travers toute la Guinée. Naam. Wona travers partout dans le monde sahara men yoyta inshallah. Artane bismillah nani do joni artane recette ji ko tagnini don ko woni hebade mun kon ko honto woni yarude. Ko woni hebade mun kon. Mais walitade tawata andama hoore ma ngandi wona fo mari yaltube. Hiden hatondi ngadi piiji hewdi. O ngandi hunde fo kala ko wonda wadde ataada mari vision e mudum. Mais mari vision gollugol piiji hewdi ka tawata ka sous préfecture à travers sport on. Mais mari sport et développement. Ara dum non fo meden fala wade dum don e der sous préfecture din men golla tereji jama o yiya kamen ton me wadna jama on kadi andama hoore ma sande ji tawata obidoji tawata jama on fo wawa arde parce que ko yi ko gandangal kayma comment dire e nyawdo mum ko dum no yaadi si tay mala woni a wadi ka gandangal heboto a wada ka yimbe nyawdo ara dum non fo men jetti mesure je der mudum ko wona ko woni hebade ko inshallah. Bismillah don en nani yewterne vraiment harasi kono woni yarde ara golle mon de ngi rewi lawol yo Allah nawrde yeso monsieur Thierno Sy mi arta e modon ko yewiti e organisation men do onon chargé à l'organisation hido mari équipe wonbe be gollido ton hara mana be nelo ton e ko nandi mu haray ko honno fini feƴirde kadi relation mon onon e équipe mon ko honno woni feƴirde ton. Bon, ara organisation on no mari équipe no mari sonnabe jeune be fo haray no wodi haray mala woni équipe si men hewti do andi golleji din haray no heewi surtout mo noddi jama haray men andondiri kadi si men hewti mo be konto duwa men kippande dum haray mede windi lu wallini ha mo be amen kadi no faami men hewti mo be ka woy wonde do yo kippu don haray fus ala ko boni mum haray ko non me wonire ton équipe no wodi en tant que kadi ko 4 sous-préfecture haray be no addi gila wano 6 à 7 gollidetebe ko haray meden ton inchallah à travers modon onon chargé à l'organisation on type de président modon o merci do yubbondiri mede yubbondiri andi ko on wona wadire on golle de woni yarde haray do mede yubbondiri don ella ala don naam joni haray e golle mon den ton golleji din on ala hutondirde e bureau modon on kadi e yewiti e golle den woni feƴirde mana recette ji din ko honno ko ni yaltude ton ko baydo andi et donc organisé à travers une association idon alfina saldu sport haray idon mana idon on ala hutondirde bureau exécutif on ko hombe kadi woni ko ardin don de mojo bere modon tawata yamiri o yon organise saldu kippundu sport fi janal sukabe bon haray donc on mi wata wiide men ala hutondirde ko faljere ko ber ko bani adama faljata kon wona e faljede ton bay ko Allah inni hay goto bani adama timmudo ala haray ko yer kummanka hon don wonta ko manki hakkunde amen kono men hutondira kamen fotti wara mede weltondirani menen ka commission e halfimbe men ben fo haray non ko yowiti e fi ko hombe halfini men ko benata kon be inna mo be no mari niveau ka wawata haadude walla ka hakkille mum haadi haray menen ka commission ko men dogi wo ko men dogi vitesse ame on ko ka président des sport haray kankadi mo wawi hewtinande manama humputuden wan honno menen e makko fo on tuma men halfinira ko be halfini men naam kono woniri manam haray ligge mon den ko no yubbondiri ko chaîne wol ligge ko chaîne ligge yubbondirde merci haray ne ruttoto e président on do monsieur le président ne bata woddo den ka émission haray ko nun woni ko wawoton e honno yantelan beyditande équipe chargée à l'organisation on bayde wonno ila suumaye mai compétition modon on fudditaaki taw donc manam ko dimanche wi don on fudditoto haray ko honnum wawaton yamirde équipe d'organisation on e jamaaji wawa di noto yaade ton e dimanche arowo par rapport e organisation on
par rapport e mouvement ICOMA international ko yewtuɗon lo fi muɗum à travers ardiɓe on ton e ɗe golle ɗe. Vraiment meɗe weltani ɗo mi weltano taw président monsieur Ablaye Pelly Saré kanko woni ko ardina moƴoɓere ICOMA international président ICOMA international avec ton vice président monsieur Dioye Dramé ton deuxième président vice président Bappa Sellou Pitayi aray ko ɓe ɗo woni andama hoorema e hoore moƴoɓere nden ɗum ko wiɗon ko monsieur Ablaye Pelly Saré monsieur Ablaye Pelly Saré Diallo woni président o vice président o e monsieur Dioye Dramé deuxième vice président on e Mamadou Sellou Gaya nam monsieur Dioye Dramé ko ɓe ɓenta Dioye ley seere on ɓenta Dioye ley seere bisimilla ko ɓe gardini on bisimilla mi arta question fayi ko num wawa ton ɓeyditande équipe d' organisation on jamaji nototoɗi ton e dimanche aro ɗi inchallah par rapport e organisation on kono yiɗuɗon feƴƴira manam haray ko min wawade torade e ɗum ɗo min toro Allah on subhanahu wa taala ko kanko wawi ko kanko jogui haray min toro kadi président organisateur on e jama makko on fof ɓe faye makko ɓe woni gollude ɓen e haray komi torotoɓe ko ɓe wonu suude ɓe yaha ɓe accompagne événement on comme ça c'est droit hara jamma arɗo kala gonga ko wiyete kon haray sa hooti kama no woodi fayda ko chaque fois hay sa waalika ko ɗum ɗo yiyata ka guite ma inna mi yeehi o événement ɗo mais c'est la première fois mi yiide événement organisera comme ni hara ko ɗum ɗon hara ko organisateur inna comme ça organisateur hara gonga ko wiyete kon janggo hara haysi ko si hara ko monde woni organisé hara ɗe gandi ɗe wawi présentude président organisateur on inne ngoɗo gonko wiyete kon himo wawi organisé andama hoorema kala ko goɗɗo faala e nder surtout ka leydi ka wonnen ɗo travers partout dans le territoire du Sénégal haray ko ɗum ɗon mi toroto kadi jama yaaɓe toon ɓen fof ko yaadu e needi par ce que toon ko needi tun ka yawɗa wo ka yawɗa ko needi ni tun gaynata haray pour rappel kadi noon tournoi mon ka woni joude ɗon ko e nder camp militaire wiɗo tournoi on ko e nder camp militaire woni mais yiiɗa goɗɗo yaa ɗon hay fuu so ko waɗe nder toon par ce que so yii si wona camp militaire mais wonno kadi joude mais gaddano sécurité pour ko sécurité jama on par ce que sago amen jama on si yahay ka terrain ndara ballon on comme ça c'est doit hoota kadi comme ça c'est doit goto kala hewtoya ka mum kadi menena fof hewtoyi par ce que si yawtama min adda ka plateau ji men jarna kono kadi fiyo yawtine kadi fiyo partage massivement ha ɓen yawnoɓe daari ballon o fof min anda si wawi hewtoyde e jang haray ko ɗum ɗon minen andi andama organisation o min waɗa organisation mucci ay mo tawata jamma o fof habbanoki sa e ngal ɗo à partir des quarts de finale jusqu'à finale inchallah bisimilla monsieur Thierno Sy aray ko ɗon wano noon onon kadi manam joni on en hewti ka manam ka hombugol émission meɗen haray ko honnumen lando toon ɗon ko waɗu votre dernier mot haala gasata gonga maɓɓe kono joni ko honnum marɗon ko ɓeydi toon par rapport e organisation on tuma si ɗum ɗon feƴƴi ko homɓe noddito toon e organisation fi waw kala woɓe tawata kadi ɗo wawi noddutude ɗo ka plateau ɗo à travers Jama TV haray ko hiɗe darede partout donc honnu marɗon ko ɓeydi toon par rapport e organisation on e ko homɓe kadi wawata noddutude fi organisation ɓurto rewde lawol à partir de dimanche aro inchallah. Merci monsieur Barry haray mi nani landal ngal haray ɗo mi attoto taw mi weltano e membre ɓe ɓen e wano ardiɓe ɓen no monsieur Dieng holliri ɗo ni monsieur Abdoulaye mi hiwroɓe au passage monsieur Mama Sellou monsieur Amadou Dioye Dramé e monsieur Ousmane Sy e monsieur Souleymane e heddiɓe ɓen fof dal voilà bureau fop haray mi hiwrike ɗum équipe organisation moɗon o fof équipe organisation on fop haray e mo be maɓɓe no andiri noon no andintina kadi hoore ɗon e respectugol journée on e gollira no hanniri noon haray ɓeydita ɗon honnum andi ko deuxième édition on ni premier édition on nde waɗano e moko baɓe heɓuɓe wano 50 ans ƴawriniri tawano ka final ɓe holli haray ɓe ɓooyi Sénégal ɗo kono hari ɓe hawrale sifa organisation ɗo ɗum ko ka premier édition joni noon ɗon ka deuxième édition joni noon meɗen ka deuxième édition haray ɗon andi ko ɓeynata kon
ko ɗo ɓurata welde eddi ko attino kon manam sera moƴƴu ba wattete merci parce que haray no way wada o haray wodi kadi ko min ɓeydi e mum haray min yeeto kadi jama Guinée on fop haray ko min fokkintini ɗo na ko haɗata maali tun haray meɗen fokkiti ha min mowa Guinée on fop kadi ɗo e Sénégal e ko yowiti e kon e fiyo sifa ɗi organisation ji ɗo hara meɗe wawi ɗum waɗudude e ɗimmoɓe amen ɓen inchallah bisimilla ɗo garay raɓɓindine seeɗa koko wonɗo wadde ɗo e ɓayɗon andi hiɗen huumi ɗo nokkugo hiɗen huumi e communauté on ɗo ambassade on no ɗo honno yantelan halfinaɓe Guinée en ɓen no ɗo e cenɗeji ɗin woni sa wonno communauté on no yantela moyen Guinée o walla hooreɓe ɗum ɗo ɓe est ce que iɗon humpiti ɓen e koko jokkuɗon ɗo nam haray ɗon kañum kadi ɗa andi ko ɓeynata kon sa nani paykon ko mawɗo haray halfiɓe ɓen ɗo ɗen jeunesse Guinée on population Guinée wonɓe ɗo ɓen haray gila ka ambassade hay ka sage ɓe wano monsieur Souleymana Comsere en monsieur Wuri Thialere en Elage Wuri Thialere en voilà wawɓe wano maɓɓe e ɗimmoɓe maɓɓe ɓen fo monsieur Camara en haray ɓe fof min wawno yahude nde ɗum fokkitata min hollitiɓe min waƴƴitti hoore amen min watti e juuɗe maɓɓe haray noon ha joni meɗe yakitori kadi hiɓe hikkanime yeeso hiɓe hikkanimen dow hiɓe couvre men côté ji ɗin fof inchallah haray kadi souvent no min fandore o haray ko meɗen e juuɗe maɓɓe haray faljitede voilà min salaki faljitede andi pay kon ko mari hakkille o faljay mawɗo kan mi yiyay faljere makko nden haray meɗen ɓaawa maɓɓe inchallah nam merci monsieur si haray monsieur Dieng chargé au sport ICOMA international haray votre dernier mot ko honnu marɗon ko ɓeydita noon e jama on ko honnu waynitorton ko honɓe nodditoton kadi inchallah non vraiment haray ɗo sana weltanogol e jama TV on ɗo e weltano kadi an grand monsieur Alpha weltano gandama hoorema weltano gon fof weltano directeur on ɗo aɗa jama on fof no noddita moyen Guinée hot Guinée base Guinée forestière e travers kala joɗɗo ɗo Sénégal partout aɗa jama on fof no noddita aɗa laamiɓe ɗo gonko de ko on hodde Guinée comme no grand ceerno haaldiri ɗo ni aɗa comme Ibrahima e wonɓe wonanɓe gandama hoorema ka ambassade aray kamɓe fof wonɓe hiwde jama on ɗo ɓen kanko Ibrahima o nana way ɗum ɗo miɗo andi gonko wiyete kon anda ko Mohamed Dieng noddiɓe kamɓe wonɓe ka ambassade ɓen fof mi rewi e makko mi nodditi fof eɓe wawa hewde nde ñande ka stade haray ka groupe aji fof kadi no wawa partagede massivement jama on fof wawa hendade ande minen kadi meɗen ɗo e juuɗe jama halfinaɓe ɗo surtout no kamɓe wonɓe hiwde ɗo jama lagine wonɓe ɗo ɓen haray meɗen ɓurti ƴettude hoore amen watta e jungo maɓɓe e kamɓe fop haray meɗen weltaniɓe kadi une fois de plus e meɗen ƴetti andama hoore amen ɓuuri wattude e juuɗe maɓɓe koɓe ɓurtu men walitade minen komin fayɓe andi mawɗo wonay ka pay ko wonay ka towi yiya ka raɓɓiɗi mawɗo wona ka raɓɓiɗi yiya ka towi haray ko ɗum ɗo waɗi gonkoyete kon c'est Dieu seul qui est parfait bano adama kañum neɗɗanketima haray noon simin juumi meɗen toro yaafu e jama Mali on fop travers jama Guinée on fop haray meɗen nodditi fop e o événement ɗo haray min accali hay goto site ɗin fof kadi no nodda pour yo aɗa andama hoorema accompagné événement men on inchallah bisimilla no woniri monsieur Thierno Sy chargé à l'organisation onon kadi honno marɗon ko hombiron yewtere nde votre dernier mot ka émission ɗo bon haray ɗo ko jarnugol tum mi sakkittoto waɗugol ɗo jarnugol ma monsieur Alpha Bari e jarna wa jama TV ɗo e directeur maɓɓe on e élément ɓe maɓɓe ɓen fof e toranoɓe Allah on ɓeydanɓe doole ɗen e hokka ɓe faale maɓɓe ɗen e dow jaam e toro jama Mali on e sage ɓe men ɓe wonɗen e ley konnguli mum wano Oustaz Saliou Dieng en Alaji Abdourahim e monsieur Ousmane Sy Dali en e wawɓe wano maɓɓe e monsieur Mamadou Diang Sesen e hono ɓen e hono e nantelan moko baɓe men 4 sous-préfecture on fof ɓe leɓe keren ɓen wata andutude inde maɓɓe ɗen ɓe fof e monsieur Abdou Salam en e ɓe monsieur Seydou Sy en e monsieur
Mamma Salou en soirée haray ɓe foppu ɓe tora e sutenugol sukaɓe ɓen ɓe noto e ndu noddandu e haray souvent sukaɓe ɓen no ley e sokeje maɓɓe inchallah haray weltanon e invitation ɗo inchallah. Gasi to moƴƴi, merci beaucoup haray invitation mi weltori garal mo ngal onon kadi haray jama on fof weltanama musidɓe jama wonnoɓe darude émission Jama Sport. Pour rappel haray émission Jama Sport ko émission kesso mo direction Jama TV on initie, donc hande sur le fo ko premier numéro won ɗo ko ɓeɗo wonanoɗen ɗo invité ɓe haray jama on nokku kala ka wawɗo wonirde men salmini on men landiki siɗon e jaam haray émission Jama Sport on kala mo marɗo mo ko ɓeydita gaɗe haray numéro on no ɗo ko numéro on ko 77 461 17 34 walla o tigui nodda 76 659 56 44 659 46 44 o tigui waway noddude ɗon humpito fi émission Jama Sport on. Émission Jama Sport on o yewtay o invitay concert ɓe concerni ko concerni sport on football on o invitay ɗo entraîneur ɓe o invitay ɗo chargé à l'organisation ɓe o invitay ɗo arbitre ɓe o invitay kala wo ɓe andanɗa hoorema no évolude e domaine football woni ɗo woni wonɓe e yaasi, donc ɓe wawa ɓeydodirde e maɓɓe kala ko yowiti e football woni football local national et international. Donc émission on kadi o jippoto kadi ka terrain o daara ko honnum fewndi ka communauté on fewndini walla sport ji ɗin fo football on ko honnum kala wo ko fewndini haray Jama Sport émission Jama Sport on o hewtay o daara ko honnum o wawata ɓeydutude kanko kadi e ko yewti e o activité sportive ji ko jokka ɗo. Donc haray en wayntoto tum weltanoɗen wonnoɓe darde ɓen wona o ma o nokku kala ka wawɗo wonirde, donc jarna yuɓɓidiran ɓen ɗi machine ji ɗo ɗi andanɗa hoorema wawi wallitade simin yewti nanon ɗum ko woniran ɓen ɓe ka caméra ka régie e ka technique haray dans l'ensemble technique kon hiwrama haray on jarnama e yewtereji ɗin ga fof kala ko tawata e yewtereji ɗin feewi ko immorde e Allahu lanɗo on kala ko tawata mi wawi faljude ga e yewtere haray ko immorde amen menen ko faljere tagaɗo kañum ɓay timma haray men salmini on min landeki siɗon e jaam nokku kala ka won ɗon hara inchallah en sayiji aroyɗi kadi inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah.